Bahkan ketika Praben Jia ngatraki kakanan de kamera Samsul, Samsul fokus de po kengah se mulus tretan sampai aglunyo eber. Ben ketika ring bini jita pangamasa Samsul neng ebu dina kaangkui niku katong tretan paya mun lakadung nafso tak kening pelang tretan. Singkat cerita, ketika Samsul mandia, Samsul pun ngetela bahwa kentengah aja pucor, seakhirnya Samsul pun andi niat coba. Ben bener ebek to malam, ebek to sebini riah entraman di tretan. Samsul langsung ong ke atas genteng, tak tahu lebe dima, keng kaangku ingin tebeh Praben se tepang mandiria. Kada kuung ebek to Samsul keluar amobilen, Samsul ketemun ben Praben sema lemah entip tepang mandi. Akhirnya Samsul pun mataber ngateraki Praben ria tetan. Ben ternyata Praben Jia nyamanah Yuni tretan. Se ternyata Yuni ria enterah de gereja. Bahkan Samsul ngucak bingko edenteah deki mun mule nyaman abereng pole. Tapi sampuna adente la abid Yuni tak gelem muncul, tak gelem omber tretan aja macem Samsul adente. Sampai malam akhirnya Samsul pun mutosaki mule, se ternyata Yuni lebede ero mana. Samsul pun pegel tretan. Singkat cerita akhirnya ekadekung Samsul pun aniat mulai amar ke sewanah latade. Ben sebelum mulai edina Samsul beri senyum manis ben Yuni. Sampai akhirnya ketika Samsul lah beli de kota, Samsul tak fokus ben kelakona amar ke kerpekeran de Yuni. Bahkan edina Samsul petaber ben kancana kaangkui nulis cerita film anyar, tapi Samsul tak fokus ben selalu engat de Yuni. Bahkan tretan se lebih membagongkan, ternyata edina Samsul ria ngicok de salah situngah kanco de Yuni se tepang jemur tretan. Samsul tak bisa lopah de Yuni. Sampai akhirnya edina Samsul pun mutosaki kaangkui abeli pole de penginapan Jia.